ikaze mwe mukomeza kugenda mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Twizera ko kabisa abantu mudukurikira muri mu bice bitandukanye, amakuru yacu cyase amakuru tubagezaho akomeza kugenda abanogera. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tugarukaho. Turaza guhera mu ikipe ya Rayon Sport tureba ese ni iyihe mpamvu Colonel Karasira w'ikipe ya APRFC akomeza kugenda yiyegereza abantu bahoze mu ikipe ya Rayon Sport. Ni bimwe muri byo turi bukomeze kugenda turebaho. Ntago ari ibyo gusa turi buze kugarukaho. Ikipe ya Rayon Sport iracyari ku isoko. Ukomeje kugenda avugwa ni umukinnyi uherutse guhabwa release d'etat n'ikipe ya APRFC. Uyu nguyu akaba yitwa Ismail Pichu, akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeza kugenda bavugwa muri iyi kipe. Icyo usabwa no gukora subscribe, ariko kandi ukibuka no gukora konzogera kugira ngo uko dushyize ikiganiro ujye ubasha guhita udukurikirana mu bambere. Ariko kandi ushaka kuba natwe muri groupe yacu ya WhatsApp wanyandikira kuri 0788466591 nkagufasha kujya muri groupe yacu ya WhatsApp. Reka tugaruke rero twanzika cyase dukomeza kugenda tureba n'amakuru abagiye atandukanye akomeza kugenda avugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Ni ikipe muri iyi minsi navuga ko itamerewe neza, ni ikipe navuga ko idafitanye umubano mwiza n'abafana bayo. Ni ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu abakunzi bayo bamwe bakomeje kugenda bacika intege nyuma y'uko ikipe inganyije imikino igera kuri 2 gusa. Umukino wa mbere ikipe ya Rayon Sport kinini n'ikipe ya Marine wabonaga n'ibyo bakina nyine ukabona ni ibintu bidasomeka, ukabona ni ibintu utamenye ibyo ari byo. Ariko ku mukino wa kabiri bakine n'ikipe y'Amagaju, n'ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe ariko kandi iza gutsindwa ari ikipe ya Rayon Sport. Bigaragara ko byibuze mu mikinire hari icyo yari yahinduye umutoza Robertinho, ariko kubirebana na remplacement niho hantu byakomeje kugenda bipfira, biza gutuma ekipe ya Rayon Sport itakaza andi manota agera kuri 3. Abantu batangira kugenda bibaza ese ni ikibazo cy'abanyamahanga, dore ko n'umutoza Mashami Vincent nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Constantine yo mu gihugu Constantine imaze kumutsinda yo mu gihugu cya Misiri, uyu mugabo nagize byinshi akomeza kugenda agarukaho, akomeza kugenda avuga yuko iyi kipe ye ikibazo cy'abanyamahanga kizakomeza kugenda kiyigora. Reka rero mbere na mbere tubanze tugaruke ku bitekerezo by'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda batanga banyuze muri comment. Uyu bamwita Innocent, bamwita Innocent Itayezu akomeza kugenda avuga ati ntabwo ritadi yayivamo atayirimbuye. Abo ngo nikabibona ati rwose ntabwo ritadi yava mu ikipe ya Rayon Sport atayirimbuye. Undi yitwa Niyonsenga Sostene ati turabatsinda. Uyu n'umufana w'ikipe ya APS akomeza kugenda avuga ati byanze bikunze ikipe ya Rayon Sport tuzayitsinda. Uyu nguyu bamwita Ntakirutimana Emmanuel ati Jean Fidel ko byamunaniye yakwigendeye. Uyu nguyu niko abibona Ntakirutimana Emmanuel. Undi wakomeje kugenda ashyiraho akabazo no witwa Jean de Dieu Uwizeyimana, komeza kugenda yifata ku munwa rwose ati ibyo mbonye bingana gupfusha imbyeyi. Undi akomeza kugenda avuga ati kuko umuyobozi ntacyo ashobora, ati kuko umuyobozi ntacyo ashobora none kuri iyi manda yakoze iki. Akomeza kugenda avuga kuri Jean Fidel Uwayezu. Witwa Nkongi Vanya akomeza kugenda nawe avuga byinshi cyane kabisa, avuga ati abareyo kabisa ati tuzabatsinda. Ubwo byumvikane ko n'umufana w'ikipe ya APRFC ni benshi bakomeje kugenda bagira ibyo batangaza. Uyu nguyu we abamwita Mucyo Irene akomeza kugenda anenga abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ngo kuba baranze gukomera amashyi abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ikipe ya Rayon Sport yakomeza kugenda inganya n'ikipe y'Amagaju. Undi bamwita Marie Rose Uwimana akomeza kugenda nawe agira byinshi, akomeza kugenda avuga ati kwirukana n'abanyamakuru ntago ari ibintu bisa neza ati kabisa, ati ntago ari ibintu by'abasirimu. Akomeza kugenda agira nawe ibyo akomeza kugenda agarukaho. Ngibyo ibyo bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse byumvikane ko ariko harimo n'abakeba bagize ibyo bakomeza kugenda batangaza kuri ikipe yambara ubururu n'umweru.
Ya nyuma yo guca mu bitekerezo byanyu reka tugaruke rero tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport. Reka duhere ku mukinnyi bita Ismail Pichu, akaba ari umwe mu bakinnyi kugeza kuri ubu ngubu bakomeza kugenda bavugwa muri iyi kipe yambara ubururu n'umweru, nyuma yuko uyu mukinnyi aje kwaka release late out. Yumvikane neza, naga ari umukinnyi ikipe ya APRFC yasezereye, ni umukinnyi wamaze kubona yuko umubare w'abanyamahanga ikipe ya APRFC yazanye abona yuko gukoreshwa cyangwa se na systeme y'umutoza atigeze yifitingamo. Uyu mukinnyi yaje kwiyakira release late kugira ngo abe yava muri ikipe ya APRFC. Kuri ubu ngubu igikomeza kugenda kivugwa nuko uyu mukinnyi Ismail Pichu hari bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport baba bamwegereye kugira ngo uyu mugabo abe yasinyira ikipe ya Rayon Sport. Ni ibikomeza kugenda bivugwa, gusa amakuru abantu bakomeza kugenda bavuga, benshi bakomeza kugenda babyibazaho bibaza bati ese Ismail Pichu koko yaba ari umukinnyi ukenewe mu ikipe ya Rayon Sport? Nibyo abantu bakomeza kugenda bagarukaho bibaza niba koko Ismail Pichu ari umwe mu bakinnyi bakeneye mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko kugeza kuri ubu ngubu ikibazo ikipe ya Rayon Sport ifite ntago ari muri mediane. Ikibazo ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu ifite, abantu benshi bakomeza kugenda bagarukaho, ni ikipe ya Rayon Sport nyine ifite abakinnyi nyine bari ku rwego rumwe, ariko kandi akaba ari ikipe ya Rayon Sport ikina idafite umwataka. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona ko ku mukino wa ikipe ya Rayon Sport ikipe y'Amagaju uwitwa Paplay niwe wabanje kw'icyenda, aho Paplay yaje kuviramo ibintu byaje kuzamba, kubera ko noneho nubwo Paplay adasanzwe akina ku icyenda, ariko byibuze we yarahagararaga akagumya akajina aba defenseur b'ikipe y'Amagaju. Ariko Paplay akimara kuvamo, abakinnyi nka Iragire Saidi nibwo bamanutse batsinda ibitego by'imitwe, kubera yuko nyine nta mwataka bari bamaritse, abandi bose babaga bibereye mu mande, abandi bagiye kudefanda, ukabona yuko nyine ikipe ya Rayon Sport irakina nta nimero 9 ifite. Abantu bakavuga ati ntago ikibazo ikipe ya Rayon Sport ifite ari muri mediane, ati Pichu ni umukinnyi mwiza, atari ko ntago ari umukinnyi dukeneye kuri ubu ngubu mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ikeneye akaba ari rutayizamu. Kugeza kuri ikipe ya Rayon Sport ikaba itegereje rutayizamu faninganye, uyu nguyu akaba ari rutayizamu umunyasenegal yaguze, ariko iza kumugura rutayizamu ufite imvune. Kugeza kuri ubu ngubu rero bategereje ko uyu rutayizamu ashobora kumera neza, akaba yaza mu ikipe ya Rayon Sport, bakareba ko byibuze yaba igisubizo mu busatezi bw'ikipe ya Rayon Sport. Yangayo nguko rero ibikomeza kugenda bivuga kuri Ismail Pichu, kugeza kuri ubu ngubu nyine utari kugenda avugwaho rumwe, aho bamwe bavuga yuko atakenewe, mu gihe abandi kandi babona yuko Ismail Pichu akenewe. Gusa nyine ikindi kintu cyakomeje kugenda kigora ikipe ya Rayon Sport na sezishize, kugura abakinnyi benshi ukabagura kandi arabo ku mwanya umwe, ni kimwe mu bintu byakomeje kugenda bigora ekipe ya Rayon Sport. Reka tuve kuri Ismail Pichu twerekeze ku yandi makuru akomeza kugenda avugwa kuri ubu ngubu. Icyo abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ni kuri perezida w'ikipe ya APRFC bamwita Colonel Karasira, umwe mu bagabo kabisa ukomeza kugenda wiyegereza bamwe mu bantu bahoze mu ikipe ya Rayon Sport. Byatangiye uyu mugabo afata umufana w'ikipe ya Rayon Sport bita Sarpongo Inyamirambo, ngira ngo abantu benshi baramuzi. Uyu Sarpongo kabisa ni umwe mu bafana baje gusinyira ku birango by'ikipe ya APRFC, ndetse yarafite jezi y'ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko yahererekanyije jezi n'uyu perezida w'ikipe ya APRFC Colonel Karasira, amuha jezi y'ikipe ya Rayon Sport, undi nawe afata jezi y'ikipe ya APRFC arayimuha, ubundi bihita biba official ko uwitwa Sarpongo Inyamirambo abaye umufana w'ikipe ya APRFC. Ntabwo yabaye umukunzi w'ikipe ya APRFC tubyumvikaneho neza, ntabwo Sarpongo Inyamirambo yigeze aba umukunzi w'ikipe ya APRFC, ahubwo yahise aba umufana w'ikipe ya APRFC. Bamwe abantu bakunda kwita bavuza nduru, kuko uyu Sarpongo nubwo yaje gusinyira ekipe ya APRFC cyangwa se nubwo yaje kujya muri ekipe ya APRFC nk'umufana mushya bakiriye, uyu mufana ntago yigeze yishimirwa. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru Lost Talent Rwanda ikomeza kugenda ikurura, cyangwa se amakuru akomeza kugenda agera kuri Lost Talent Rwanda, aho yakomeje kugenda iganira na bamwe mu bakunzi b'ikipe ya APRFC, ntabwo abafana b'ikipe ya APRFC bigeze bishimira uyu mugabo bita Sarpongo.
uretse uwitwa Rujigiro akaba ari umuhuriga mugenzi we niwe wamuhaye ikaze, ndetse n'uwitwa Songa Mbere uyu nguyu akaba yarakuriye abafana b'ikipe ya APRFC. Aba nibo bagize gutya bamuha ikaze, ariko abandi bafana bagiye batandukanye ngo byakomeje kugenda binababaza cyane uburyo ikipe ya APRFC ishobora kuzana umufana imukuye hakurya iyo, nyamara bo bamaze imyaka n'imyaka muri APRFC akaza ikamubarutisha. Nibyo bakomeje kugenda bamwe bagarukaho, bigaragara ko ndetse bamwe mu bafana b'ikipe ya APRFC bahise bacika intege, yewe ngo hari na bamwe mu bafana b'ikipe ya APRFC babaga mu fan club bahita bibana mu gutanga umusanzu bavuga bati ibi ni agasuzuguro, ati ibi nta nubwo bikwiye kubaho mu ikipe nka APRFC ko ishobora kujya muri Rayon Sport ikazana umufana ikamusinyishiriza ku birango by'ikipe ya APRFC, ikamurutisha abakunzi b'ikipe ya APRFC, ikamutegera yewe na bamwe mu bafana b'ikipe ya APRFC na bamwe mu basanzwe bafite n'imirimo bakora mu ikipe ya APRFC bagasigara, ariko we akurira indege akajya mu mikino igiye itandukanye ikipe ya APRFC yakomeje kugenda ikina. Ngibi byakomeje kugenda bivuga kuri Sarpongo rero, aho bigaragara ko nyine ni umwe mu bakunzi mu bafana bashya b'ikipe ya APRFC, ariko kugeza kuri ubu utarigeze yishimirwa n'abafana b'ikipe ya APRFC, batigeze bumva n'uburyo uyu mugabo yaje mu ikipe yabo ya APRFC. Ntabwo ari we gusa ukomeza kugenda avugwa ko Colonel Karasira uyu perezida w'ikipe ya APRFC yaba yarajyanye mu ikipe ya APRFC, kuko kuri ubu ngubu undi ukomeza kugenda avugwa ni umunyamakuru bita Mucyo Anta. Abantu benshi bazi Mucyo Anta bazi ko ari umureyo no mu maraso kabisa. Uyu Mucyo Anta rero nyuma yuko uyu mugabo aje kugira gutya akajya mu ikipe ya APRFC, ni nyuma yuko uyu mugabo yaje gusomanga inkweto mwakomeje kugenda mubikurikira, ubwo uyu mugabo yari ari mu ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'igikundiro. Uyu mugabo yari MC we n'abandi bagiye batandukanye nka Simbi Garukaho ndetse n'uwitwa Ngabo Robeni. Uyu mugabo ngo yaje gusoma inkweto y'umukinnyi w'ikipe ya APRFC wa Rayon Sport. Abantu benshi nyine batangira kugenda bibaza kuri uyu munyamakuru, avuga ati uretse no kuba ari umunyamakuru n'ubusanzwe nyine yarasanzwe ari umufana w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo bita Mucyo Anta mu kwerekeza mu ikipe ya APRFC, bamwe mu banyamakuru bafana ikipe ya APRFC ntago bigeze nabo babyishimira, kubera ko bakomeza kugenda bavuga bati nkatwe tuyimazemo imyaka n'imyaka, ni gute mugenda mukazana umuntu mumukuye muri Rayon Sport akaza muri APRFC yarangiza akaturusha ijambo, akaturusha gukundwa, akaba ari umwe mu banyamakuru bigaragara ko basigaye bategerwa buri gihe ikipe ya APRFC yagiye. Uyu Mucyo Anta abahari bakomeza kugenda bibaza bati ibi ni ibiki? Aho ni ku ruhande rw'abanyamakuru bari basanzwe bafana ikipe ya APRFC. Byumvikane ko mu bafana ikipe ya APRFC barakomeza kugenda bibaza impamvu rwose Sarpongo yaje, ni mu gihe no mu banyamakuru bagiye batandukanye bafana ikipe ya APRFC cyase bamwe na bamwe bakomeza kugenda banavugira cyane ikipe ya APRFC, bakomeza kugenda bibaza impamvu iyi kipe yabarazanye Mucyo Anta, nyamara babona yuko nabo ibyo Mucyo Anta akora nabo bashoboraga kuba babishobora, ahubwo bagakomeza kugenda birengagizwa. Ntabwo ari aho gusa, ikindi cyakomeje kugenda kigaragara ubwo APRFC yakinaga n'ikipe ya Azamu, ikindi cyakomeje kugenda kigaragara ni umugabo bita Muvunyi Paul. Ngira ngo benshi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muramuzi Muvunyi Paul. Mu myaka yo hambere abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bamwitaga Ibrahimovic. Ngira ngo muramuzi, ni umwe mu bagabo babaye mu ikipe ya Rayon Sport igihe kinini, ni umwe mu bagabo bageze mu ikipe ya Rayon Sport za 2004. Uyu mugabo yari ari mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, nubwo yaje kugeraho agasa nk'uwiheza akava mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport akaza kugarukamo za 2018, ariko uyu ni umwe mu bagabo bazwi mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa kuri ubu ngubu kuba wamubona aho ikipe ya Rayon Sport yakiniye match byaba ari nk'igitutsi kuri we. Ni umugabo kuri ubu ngubu aho APRFC yakiniye match zikomeye. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubona aho match hari umukino ugeze kubera i Nyamirambo ikipe ya APRFC yari iri gukina. Uyu mugabo yaje kuhagaragara, we n'uwitwa Muhirwa Freddy, ndetse Muhirwa Freddy wakomeza kugenda avuga ko kuri match ya APRFC nta kibazo kirimo, ariko abantu bibaza bati kubera iki aba bagabo bakomeza kugenda bareba match z'ikipe ya APRFC ariko bakaba badashobora kugaragara ku mikino y'ikipe ya Rayon Sport. Yakomeje kugenda bivuga nyine nuko
aba bagabo perezida w'ikipe ya APR FC uyu nguyu akaba yitwa Karasira nyine Fande Colonel Karasira akomeza kugenda abakira invitation, akaba ari imwe mu bintu abantu bakomeje kugenda bibaza impamvu uyu mugabo akomeza kugenda yegereza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Abantu bavuga bati nyamara nawe witwa Taifa avuga ati nawe nyamara ni umureyo. So ngibyo rero ibikomeza kugenda bivugwa, andi makuru tuyakomeza kugenda tuyagarukaho mu masaha ari imbere. Ciao ciao.